Saluta. Salim, Kazakhstan. Salim, Kazakhstan. Hallo, Kazakhstan. Ok? Atangım. Come ti chiami Atangım? Meaning adım Victoria. Jeg heter Tamiris. Aha. Rasın işi diye. Kontianyay. Meaning Jasım onda. Jeg er 11 år gammel. Come si chiama la tua mamma? In kazakho. Meaning anam Aray. Ananın ismi kim? Min mamma heter Alia. Akingnin atığım. Meaning akim Konstantin. Min pappa heter Bolat. Ha, enin şey. Fratello. Fratello. Enin. Meaning anam Enim. Christian. Singilinin ismi? Min lille søster heter Zarina.